اف نقشه سوریه هون دبینن آلیکی و عراق، آلیک اردن، آلیک ترکیه، آلیکی دنجی لبنان نقشه سوریه هون دبینن. از اینها جوارا ویدیو لکه پیشکش بکم دوی ویدیو ده هونی ببینن 5 هزین عسکری مزن وی ولاتی حکم دکن. هزین سرکه کو حکم دکن چنه از بحثوی بکم لیهم ببینن اف باجار کو سر خریطه دبینن اف باجار دبن دستین 5 هزان دانه هر هزک آلیه کی سوریه حکم دکه یعنی نفکرن سوریه حمود بن دست حکومت دایا یا جد بن دست هزین سوریه دموکراتیک حسد دایا نخیر حکومت سوریه حسد هزین سوریه دموکراتیک اپوزیسیون سر به ترکیه و اپوزیسیون سر به امریکا و برای جهندک داعشه او دور کنترل دکرن. از اینها جوارا یک بحثوان هزان بکم که کیجان دور سوری کیجان عالی سوری دبن کیجان هزه دیا کل سر آخا وی ولاتی دمینن. کابنیرن حکومت سوری کدرا ولاتی خواه کنترل دکه. شست جسدی جا آخا سوری دبن کنترل حکومت دیا هزین روسی هزین ایرانی ميليسيين إيراني يجي ميليسيين حزب الله اللبناني يجي وهناك ميليسيين عراقيين شيعة لقل حكومات سوري وان دوران كنترول دكن وكل سر خريطة ديارة على إيرانيا على سوريا أو دور دبن كنترول حكومات سوري دانا شيست جي سدي بچن جم هزين سوريا ديمقراطيك هسدي هزين سوريا ديمقراطيك جيا باجي وش هناك هزين دنيا عرب ومسيحي بيكتي او كدري كنترول كن بري حرتشتي بيستو نهج السدي جا اخا سوري دبن كنترول هسدي دايا او هز روجلاتي فراتي من بجي طبقه وبشكي جا شهباء جندواري حلب كنترول دكا هزين امريكي هزين فرنسي هزين بريطاني بشتجريا هزين سوريا ديمقراطيك دكن هون دبينن آلي وان خويانا لجور دبينن رميلانا يعني براني منطقين كردينا رميلانا حسكية جريسبية كوبانية ديرزورة رقاية عين عيساية خراب عشكة دفرك جريداي كوبانية قاعدة كي يجي بنجها كعسكرية أمريكي لويدارية من بجا بري عفرين بول لهم زانن عفرين بن دست هزين كردي دركات نهاد بن دست هزين تركيا وچك دارن كو ناف لخودكن اوبوزيشن او در عفرين كنترول دكن نه پوینت سه جسدی دبن کنترل اپوزیسیون سر به ترکیه بانه. کدره کنترل دکن او اپوزیسیون اجی او چکدارین اپوزیسیونی ادلبه باکوره حلبه من هاجوار را بحث کر عفرینه و هزین ترکیه و هزین اپوزیسیون سوری لگل هفوان دوران کنترل دکن بگمان اوجی دوره که نبچوکه بهتر ترکیه پشتگیریا وان دکه لی نه نقطه سه جسدی دبن دسته وان گروپ پاندانه. اپوزیسیون سر به امریکا واجی هیا بگمان دبینن او بهتر لدوره تنفن لسه گوشین سینور سوریه عراق و اردنینه اون دبینن الور هزین امریکی هنه هزین بریتانی الوداری هنه گروپه که نمزنه ل دایره که 55 کیلومتران دبن دسته وان دایا هزین امریکی و بریتانی لوي داري بهفرا الدوريان دقارن بهفرا يجي دوريان بيكتينن وهناك هزين دنيان عرب لقال وان لوان دفرانن آلی كدن هبو بزانن داعش هبو لداعش نما بكنترول كرنا باغوزرا لي باشماين داعش هنا صحراء روجلات سوريا ده نافبرا سخنة وميادينو بو كمال ده هنا جروبي بتشوك مانا نا جروبي نقلكي مزنن جبر کو به کنترل کردن باغوز را دی کارم بیشتر تشتک یعنی جهه کی جدید بن دستی داعش دا نما لروجلات باکور سویدا گروپا که چوکه لدورا تلول الصفا نزدیکی 4000 کیلومتر جبر کو صحراء که فرها 4 گوشه صحراء يعني انسان قال لك كامل هنا ل انا جروبين تشوك ان وشارتين داعش يعني بكرتي اف خريطه سوريا لي جهه كدنجي هاتيه روجافي وندزانن بشتي كو دونالد ترامب ما امذكر مزن دريج افيت كو جولان ادي بشكه
إسرائيل بفرمي قبول كرف بينجي ودو سالن شر دنابرا إسرائيل وسوريا ده لسر جرين جولاني هيا 1200 كيلومتراج جرين جولاني دبن كنترولا إسرائيل ده يعني كنترولا كجدية سوريا لسر وي دفري تنيا جيفينا أنجمن آسایش ناف دولتي و نتوین یکویل سر و یکیجی بردوامن که مسئله جولان گوتو بیشت کن بکرتی و دبینن اف خریطه سوریه دورین کس یعنی شین اف دور دبن کنترل هزین سوریا دموکراتیک دانه اف جی دبن کنترل حکومت سوریه دایا هناك جروبين بتشوك هناك دافرجت بين دستي تركيا ودبن دستي هزين اوبوزيسيون سوريا كو غريداي تركيا ل دافرك مزن دبن دستي هزين سوريا ديمقراطيك يا باجي و يا باجي دا يعني سوريا براكتيك عملي بنش بارتشانا لغورا كو ام لسيرفي خريطه ونقشه دبينن